Farid, Bos. tengok ni meter lah Farid ha. HT208D semi suka Mia. Dia boleh check resistance, dia ada continuity test, dia ada diode dan kapasitor pun dia boleh check. Lain macam-macam dia boleh check ni macam. Okey. Macam mana kita mau pakai ni barang ha? Kita boleh pilih sini. Ini resistance. Ini ialah itu diode. Ini ialah auto, ini ialah itu kapasitor. Kita mau pakai resistance. Okey, resistance tengok ah. Kosong. Flash short. Okey. Sekarang aja ini dua wire kita angkat. Kita kasih check masuk dulu tu. Dia tunjuk 2.2 kilo ohm. Alah, sudah ada problem. Dia mesti mau tunjuk 15 ohm atau 16 ohm atas. Kalau dia tunjuk 2.2 kilo ohm, ini sudah salah, sudah ada problem. Okey, jap. Check mungkin dia main carbon ada problem. Okey. So ni meter sangat bagus lah. Saya suka sebab apa dia boleh ukur banyak barang. AC, DC macam-macam boleh.